mega ngai ona no tugakura ni thank you baba. Kiriro na maithori matangithimika ni ciurio cia o muthenya cia atumia aya aria kwa ihinda iraya makoretwo makihoya o magitagirira ati muthio umwe ngai ni akahingura nda ciao megire na ciana na hau noho kumenwo na kunyururio kuria makoretwo makigerera kwa ihinda gugakinya muthia. Na ndio sisi sasa tumejitokeza, hatu mind kutusiwa, hatu mind kuonekana kama hiyo picha yenye tunaonyeshana mbele ya watu, lakini tumeamua tujitokeze. Thutha wa guikara makiria ya miaka 20 atari agia na mwana, Esther wa Gikundi atuire matua kumagara na gucaria atumia aria mahana take, na haha niho mambiriirie gikundi kiria kiuikaine ta Elohim. Ukosangi mashida katikati yangu na mzee. Juu unaweza kuta akiambiwa na watu unafanya nini na huyo, mbona usitafute mtu mwingine uoe, mbona unapoteza wakati wako. Hiyo yote tu unapitia, lakini tu unavumilia juu huwezi enda, juu hata ukienda si kusema utapata mtoto. Priscilla Kamene onake no umwe wa aria maranyuirira gikombe giki akiuga kinyagia arata ake ni mamwamukire. Niko kwa ndoa kwa miaka 7 sasa na niko 26 years. Nimeenda kwa gynecologist wengi nikaambiwa niko na shida ya blocked fallopian tubes. Atumia aya ni mahuthirite besha nyingi niguo kwamukira urigiti uria ungimateithia kugia na ciana, no gutiri undu cenjetie, makiuga njira ingi cia kiriu iria mangihuthira ni cia goro muno. Tunalilia to anybody, any well wisher, our president, serikali yetu ituangalilie. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.